Dalamara Cultural Complex along Karbe Anglong District Congress Committee new President Rataning Aphan welcome lapen mass joining program kedeng pon 26 nong Duarbogri MSC constituency under Dalamara Cultural Complex along Karbe Anglong District Congress Committee new President Rataning Aphan welcome lapen mass joining program as I make kedeng pon Rataning Aphan welcome as I make kedeng pon along Duarbogri Mandal Congress Committee President Moduson Langnepen Kachar pon ame along Duarbogri Mandal Congress Committee Secretary Bhimson Rong Pipen Alhi Pachini pon Bangso ame along ache tongdun lake Karbe Anglong District Congress Committee new President Rataning Surupathar ex-EM Jogot Singh Ingti Vidya Singh Rongpi ex-President KADCC and ex-EM KAC Pradip Dipuja ex-President KADCC Sanjeev Teron GS KADCC Mondal Teron GS KADCC Pen Chenglok Congress along Klembang Pubang Piatum Penang An Chetong Donti Pen Congress along Klembang Puatum Jelang Pet Pen Japi Juri Lapen Dalamara Cultural Complex along Baik Pachajeng Ponsi KADCC new President Rataning Aphan kangthum karne Azaimek N Pon Lapen ke Pini BJP Party Pen 77 families Lapen APHLC families Pangrum Pet Pen 79 families Atum Congress Party along Chipa Ogdunanti Meeting Doba Mohut ex-EM Rataning Pen Kaningje Pon ke Hanboka Halongbi Velongbi College Deithor Model Degree College Deithor to Rongbonghat Black Topping Ali Anda Congress Sarkar Kachari Boma Hutsi Kevanlo Sita non BJP Sarkar si Chirai Lablo Puta Ningje Pon Lasi non Kevangji 2026 MLA election Ahutke Congress Party Aphan Pehailote Development Kevanthuli Puta Ningje Pontu Kajiro Aphan listening the report any hillslide Gaurav Gogoi aphan President Pidera Phi Chudu Gaurav Gogoi aphan tum dai thorben welcome lo Ladakh Karbe Anglong District Congress Aisaba President hili phanang piglo lo sopen pini nang kihurim jitu mondol hisaba nang kihuri humri chenglo lo so district lo la pen Ladakh lang tum lo so arrangement kado bi samit theklo nili alang tum lo so arrangement ponili ning samlo mondol Congress pen stame Ladakh banke nali tum chini glo je Nili matha bangke lana din ke Ladakh joining boita plip holo Nili somar aphan Congress tumphan BJP tum herek lorlo siti non che theglong elo chehra lang elo pini Ladakh suki lok si pharu plip pharu phodo Ladakh theglong la kai jitu ke dobe nelong nai chiki dun hedi Congress tum inut damde dunde asmo pen Ladakh mondol president pen jonai lo pachini lo je BJP ke join bangke nang BJP pu chikronga BJP tak taksi hai hala BJP phan pusi nang Congress krong na nang PHL si krong oi pusi ke than than si mafla ki pai pulasi ahok pedla banke 2026 banke ning thek klong pendolo Duarbogri rastame Karbe Anglong rastame je 2026 ke je Assam long banke Congress sarkar si wang po la penon tuliram rong hang abatai along ki join ki paklang ke Lake alang jitu ki chong hua poisa rada poisa ki chong sip hal hai poisa hedi muni tu chichini lo rada poisa pusi alang tum ki chu enun chot pini Ladakh ki joina tum an gala ke anu tin tame noja pho nili tum ki pia bilo la tum ke nili phan pini Ladakh na ke pha meeting pati ke mondola tum si achichi achacha un aname thaja pongpen Poisa ke cekaleksi alang tum ke laso ke pati du neke noja phot pidun de sta ko BJP along bang ki urta ke nam pen lok hajira ki PC kupilama ke pawang ke pa join na lo ladai sining thedam bang ke anu tin pini BJP pen ang join dum ta di ali dar tum sigba ok ke the dum sigba la tum ke poisa je ke lang lepin ben si nang idun lo Congress nge pimo weke kuna pen lo Congress adun chong huye dak nali tum Dalamara lok tami school pen de long pen pithe ka do ka bisi ke claim tum pina ke nona bank ke chong hu lab long le phelang pi lab lo adani pha aprang pra ji long bank ke e sim bo ma phita chodor dela
Mopen litum XMLA hemsing ti suploke. Ani sini tum parku pahar nat namlo hulang khang anat haladak jod niki ar long kiulai nai ke 8 bosor long 3 lakh cm chulai nai non bang ke 80 lakh cm tamone Karbi Anglong arat akhiadat ki panglim pem bhere thang tabe non lo motorcycle ke solai therak re mala ari lo plot si ke solai lahai ke tum ke ha high secondary ki पढ़ाई उसे क्लेम कोली अल्लाह फन केस भी नहीं दिसो yang tungge ba itu asiam da ke claim pon ne tari lo plot lang plote mo chingkoi dupte ko pilo mal dai poke अल्लाह फन केस भी नहीं shame on you to wrong for driving recklessly and without holding the handle. This is a very bad example on you. Ekdom example ke heng non nai chalang paklang lo therak nahi case pilote case dokagila mo sarkar velo pilote hedi nepo non tame anibang motorcycle ke solai hi joining lai thang ali belang tu ke claim bang ke alang non ka phere nervous lo dikha alang hedi nervous lo 2026 lo pilote sarkar velo ke ajit pohala Rahul Gandhi puer lo ke जिस दिन यहाँ से कांग्रेस सरकार बनाएगा उस दिन से ये हिमंत बिश्व शर्मा जेल पे रहेगा ये असम की जनता ने उसको जेल पे डालेगा लसनदार थाक्सी कार्बी आंगलों से हम 2 लाख पे गोली 2 लाख पे है लान की चौहू कॉन्ट्रैक्टर है तो फान पेमेंट हमासी अभी कांग्रेस अधीन होत के हाँ सूरी कैप पेन दांगलोक हाँ अलग अलग तंकास में लद्दाख तुम सी क्लेम भो बोर जुरिया तोवार भी थे ता दाग धुनाम रंग फार तुम सार कोई तुम सी के क्लेम लोगे दी नॉन गावी के अंते स्कूल हेम के थे पेन हल्ला फील के सलाम पेन दांगलो नीली सी पिलो के अंदर लाता लाहे तब दांगलो कॉन्ट्रैक्टर तुम सी क्लेम के नॉन के पेमेंट वासे अभी कोना लोग के दो पो लासी बांग तुम पु जोंग सी आदि चो योंग सी व्यापारी लो पुते हदी आराता सो तुम दुख पो Tapi sir, buat curi ka ajadi pun nang itu bukan tapi kadang tu lah bagai anak orang lah itu bagai. Paklang, buat curi pola में paklang dak लोग के राहुल गांधी तो पूरा खुला के दिखाई दिले कि मन वोट चोरी होइसे कौन सी की चौहू मा खाली तात नेशनल एमपी इलेक्शन चोरी हुआ ना खाली विधानसभा चोरी हुआ ना आमार कार्बी आंगलং অটোনমাস কাউন্সিল তুলিরাম রংহাং তো সব চুরি করিলে সেইটো কাৰণে হি কয় না ইএমএমএসি হন্ত ঐ হালা নকৰিবি তহঁতি তো হাৰিছিলে মই জিকাইছো পুপুকে তাৰমানে डाक इलेक्शन जी एमसी इलेक्शन ता तुलिराम रंगहांग के रात अनिंग के हांग ले जीतु रात तुंगे पहाई गली अलंग तुम कि चौंहुसी कि चोरी सी कि पहाई चोरी करके उन्हें उसका एमसी लोग को जिताया ये जनता ने उन लोग को वोट नहीं दिया वोट पीपे द पब्लिक इन जनरल हैड नॉट वोटेड फॉर द बीजेपी बट there is a huge wood thefts in Duar Baguri and in Karbi Anglong for formation of Autonomous Council in Karbi Anglong. Lahan lo lamang ke. Mati tu itia hedinau moi koise. Ekta non Karbi manu kita murta rahise. Koise je sir আমাক তো এটা তো 15 বছৰ লিজ হিচাপে দিছে মই কৈছো আপোনালোকে তো লিজ পাইছে বৰ্তমানটো আমাক তো কি কৰি পেলাইছে আমাক তো ভূমিহীন কৰি দিব এতিয়া ক'ত 18000 ক'ত 13000 ক'ত 6000 ক'ত 1.5 লাখ বিঘা কোন আমাৰ মাটি থাকিব আবেকে লাসি 6 শিডিউল ইন্টিগ্ৰিটি দো 6 শিডিউল যেটো আছে আপ দো হালা প্ৰাং পেন কেবাঙা তুম জিয়ে জাতি হক জিয়ে হক আগৰ পৰা যেটো কথা সিহঁতৰ অধিকাৰ আছে নতুন কে বাংলাদেশ পৰা আহিব এটো আমাৰ নাই এটো দিয়া নহব খালি কাৰ্বি আংলং হয় এটো গোটে ভাৰতবৰ্ষ আৰু অসমকো নিদিয়ে অসমতো নিদিয়ে লাহান লামাকে তা তুলিৰাম ৰং বাকে পিনি কিনি ইয়া কাপ্ৰাই পাঞ্জাব কিনি ইয়া প্ৰাই মানসি ৰং দিখা আমি দা ক্লিম দা ফুডা ক্লিম দা নার্ভাস লো গোলাঘাট ডিস্ট্রিক্ট হয় নট কাজিৰঙা লা ঘোৰা আলম নন ট্ৰাইবাল হন নংদেলা সমলা গোষ্টিকিম মেনটেন বিদাত না সব খানা দিয়া lahaya bangke nili tumahud doma nili tumahud lahaya beke kupie posin non doko lalang dam lo pote under BJP rule tuliram ronghang bangke thek deadlock capability of deadlock la sinangli tumangi puje bangke tuliram ronghang is not a leader
tuliram rong hang ke di inu rat ke ja bang phukali re thek thela la chuje ke thek da di himanto biswa sharma kaning yelo pupo pupo people karbi anglong rat phan pa thera bang la ke nona phidun to jumda therak nai people therak re det ke amo ke malisa keng ke malisa bang chot ke karbi tuma jitu are cho anong nam ki jor bang lake karbi tunga ari keng odi bokoli ma od manan tu nang thak thamani od magoli hala bang la hay kam ji klem chot ke la si la somunit ke chiplang ple la si karbi anglong rat phan anta janai lo mani ki pavi thude ji buani sinili office long bang la je chihut chiput po hala so chihut chiput nang phanang en pakka mane pulo nang tum pi hai hiti koli pilong le cho bai dam nang tum ki pilo pulo te hadi nang tum ka cho thai nang plo ji pu adap ka ave delhi lo ke dika adap ka ave sita nali tumha ning thelo dwar baguri arat jitu press tum bangke akai stame alang tum paklang alang tum pherere a hokalam democratic country lage democratic country pot see four pillar of democracy de executive judiciary legislative lapen la jitu media ke dovek nai until and unless la so bostu yang si tum strong tray pulote nali tum arjap khibahe pulote ile tum arada tum da birta chinelo kivira na sidampo la hanlo nali tum chorolo pinelo so ithe thini stame nali tum benching kilong pa o sir ithilam lusmi juri lokhojan interdistrict BJP ideology si buji nahi BJP ideology banke a 62 level ha lapen hala reserve land pavelo lapen tribal belt pavelo ST SC go back whereas BJP no hang kong kema hala solo latum banke aman morjada pipelo mothote tangka pocha nang po jornang po ladak taka do kave general bonai nang polan belo this is the ideology of BJP to finish all the tribal belt and tribal land land web lo lapen ladak banke alang ki pilo a game ke pathu idun banke ki pathu I hedi alang banke tuliram rong ha lasi tuliram rong ha do bom lo polote karbiang long rat ki belo nongke check huita jorlong le lo nongke dakilata already syndicate sola helo chinma chinina a hem ki chu check tame syndicate kuri helo revenue circle nitunge na lo siloni am dakho ma fuloni fuloni lo pulote fuloni circle lang edi nang check tender mari du nang po 20 lakhs paisa pinai la pehla dak edi arnes muni hai 5 lakh pinai un eko tamne bangas fan ki people lage hab bahera adani ambani komane godrej fan ki people patanjali fan ki people la handa lam bangke ne